Jesus. Thank you, Father God, for all the love that's warm sa Marito. Happy Sunday, giri benisi. Mi pan chuchuri, ka fitikis wari. Ati life na susoran. Si pueden netin mariti God, si pueden netin sa puera askiri so giri God. Rera words, rera salam, rera fanson mi pan fangirikits. At si patori pan siya memang si orang non ia tegin support popular aja figure online. I put worry give me basis. Happy basis the kill me cut right now. I encourage every basis of press and a share button. Put it opotori pan video the share video kapasan nim. Epoto wa Facebook neri. Yan me do vision pan kira ngari soran ibaban tori kat. I encourage every basis on me video ne worship this morning. But video the share. The way you can join me in sharing this word is share it on your Facebook. Press that share button. Put it on the pantogari. Yung mefefiro. Igrasa tufitsin. Nagari. Away when fin. Ikere. Happy Sunday. Ngiri give you babies. Fidye be yate. Si pue. Yate. Ngiri got me baray. He got me bin. Iporam nam to refin nasa. Baby, fakrusen na parap non neng. Nagu kubari tuk nagu pakiso guru kredi fansuri di barbut ngiri ay botori pansero ay kapasan nim. Iraboy kaya po yesa kun nigrikin e po on Facebook Lord. Ususuru abo kapas no know what happens Jesus Christ. Ira ichak pare ay po pansu fagan norita. Ira ichak pare ay po pansu chia fagan norita. Not even know where heaven Jesus Christ, Lord. Marituk. I pray for every single person. Me pantu fitin katon a video, at a live video, after a live video. Ngai wa fakutugor. Rero we kapas ngai po share. E po fakundo geri, ngereti berra pasuk, neti berra buetiwa, neti berra po fakun. Babaiti. E por ngasaro, e por pasakun, e por chikar, e por non saran, ebor saporo, non always nukurup non know what happens Jesus Christ. Sebe yate, watu war feri day busin, bose wat se ren guru mi bin, epoeti, epoe patsekrai, epoe mari narbeti kai prefer. Marituk sebe God non ne. Thank you Jesus. Hallelujah. Marituk God. In Jesus' mighty name, I wayate the babies. Amen. Marituk God. Ready God, kini sugari God, ready fan zone. Siapa tu kau si buat cia fagan. Air gu o wakuda. Acara iterap nari ready kerai. Iwen net. Epa sakit sila. Ewen net. Ewen netin sakit sila. Ngai potu kau rekits si buat sugarits pipen. Ekarabi ornabi pipen. O pas sugarabi pipen. Ngeri Yohanes chapter 8. Ika. John chapter 8. John chapter 8. Ngiri kebi karas orno vi pipen, iwo pure chak karas sitting ngiri me the case pue. Chia fagar ware, kapasen got mi barai. Kapasen got mi yor maravan no. Kapasen got mi pachakun. Kapasen got atori kesiuri reti perevan. E pachakra reti perevan. Eraven ipo sitting me tiwa. Iwe kapasen got me barabaran kapasen got atu fichin. Non. Wow. Prerob ika sitting me tiwa. Iwe Yohanes chapter 8 verse 32 yewe tapasa. Era opposite net ngewen net e para sa akin. Era opposite net ngewen net e para sa akin. Maray di God. Era kapasis. Yahweh ewen net. Ira kapasis. Si puede nanagat siya. Pwede first, nari Yohanes chapter 8, verse 32, pasa. O pues sirewan net, ngewan net, para sa akin. Maray di ko. Iwera kapasis, siya wat si buat siya figure 1. Era Yahweh ewan net.
Benar para same book, Yohanes chapter 14, verse 6. Yeveta apa sa? Kaya sa parorno Bible, para sering gani jakwete si bue, aneri. Yohanes chapter 14, verse 6, apa sa? Jesus are ready. Jesus Christ ay paros. Erregang ewayan, mewanet, mewabaray. Esa porrevan, epatori feina, rerewasam, meruki. Jesus Christ ay paros. Ewa kapasis, Yahweh ewanet. Ewa Yohanes chapter 8, apa sa? O pasire ewanet, ngewanet, epakasakiri. Ewa kapasis, Yahweh ewanet. Yohanes chapter 14, verse 6, fatagari kits igayore ewanet. Apa sa? Jesus Christ apa sa? Ngang ewayan, mewanet. Mewabaray. Esa porrevan, epatori feinagar ewasam. Merugi. Iwa Jesus Christ ewanet. O pasire ewanet, ewanet, epakasakin. Siya siriga Jesus Christ ewanet. Iwa kasiyage iterat sa won Jesus. Siya warong nanar first, Yohanes chapter 8. O pasire Jesus Christ, iwa Jesus Christ epwe agasakin. Maray tigot. Yahweh ewanet, Jesus Christ. If I'm not, first John chapter 8, o pasire ewanet, ngewanet epakasakin. Iwan no pasibwe age iten Jesus, siya warong nananet, puri ewanet. O pasire Jesus Christ, iwa Jesus Christ epakasakin. Maray tigot. Urigat sakunet, sibat siya figurwari geray. Erarewin net, siya sire, nga Jesus Christ. Jesus Christ, iyawan net. Iwan nupa sirei, nupa tiwai, nupa rugun nari, nupa tiwai tewe ferry warawi rapegas, ferasegasits. Iwera, nupa sirei, siya tiwai, iweran net, Jesus Christ, epakasakits. Epakasakits, siribet, para ruar kapasis. Epakasarokit, siribet, metara Jesus Christ, epakasakit sirosiri. Pasukin o Bible, ngeri, Ewison, ika Ewin Yohanes. Sukin o Bible, ngeri Ewin Yohanes. Chapter 3, verse 8. Every Yohanes chapter 3 verse 8 apa sa? Areban asa pura för tipis iro tefin. Putefin at tipis seri berebo putan. Seri gods. Ye popun porong god awar ara patairo at tefin agang. Ye popun porong god awar pura pa atairo and tefin agang. Yerarun god Jesus Christ. Jesus Christ iyawan net. Iwan lupa si pasire net na Jesus. Lupa si atiwai net na Jesus Christ. Iwan lupa Jesus Christ aran non gids. Siya agasara. Iwan kapasis. Agasakit sila aseribet. Ye periwan. Agasakit sila aseribet. Ye popun parang God Jesus Christ awar riti ferufan. Pura pafet. Eba dairo and ewete firagang. Eba dairo and Satan agang. Iwe kids, nupan kids yarong parosan nin non Jesus. Nupan kids yarong good news. Nupan kids ya we tiga Jesus Christ. Iya warong God as usually nerian winning. Afeti verifanan nerian tipis, nerian sawag, nerian supang, nerian riafag. Pokiteran watsen nepwe agasakit siyo. Pokiteran ane aso just kiriwa kotsam. Pokiteran po baroy usuri bugot sunggot non pusiri. Iwe afeti verifan. Puro batairo era we setan agan. Eko kapasis nga wera reputero. O si pusiri net. Iwe net e baga sakit siro. Yore net. Nar Yohanes chapter 40 writing rikits. Nga Jesus Christ iwe net. Iwan lupa siyaru gu Jesus. Puri e babarawakits. Puri e pasay frikits. Siyaru gu narvedi afer riwaraway rapegas. Iwan lupa siyaru gui. Siya etiwai. Iwe atori pari rikits. Eraan. Iyawayan. Iyawan net.
Akasakit siro, serivet. Iwe yes ya posire. E ruar kapasis, mete Jesus Christ, e akasakit siro seri. E akasakit siro, seriare we tefin agang. E akasakit siro, seriare we tefin agang ro dubudup. E akasakit siro, serian we tefin agang makere kits. Arawagan destroy, Arawagan pochek asorakits, Arawagan pochek esemurikits, Arawagan pochek eriafukits, Arawagan dubudup, Arapaferikits as papanfiti I naturang naraweke esemuts. Jesus Christ our purepatayro, made sira karagang, Arawete firagan. Mariti God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Marito God. Es your berausum, es among God. Si befakurware ti God, si befakun kiri sogri God. Rede uba si fangerikits. Rede vi fangerikits na no dat even Jesus. Nu pasia sire net, iwe net non Jesus, e pwe netin agasakit siro, seribet. Agasakit siro, serian tefin agan, seriare we setan agagen, odupudup, meirisin, mariti God. Praise the Lord. Usurbet ngai wafara pasare bubudara. Urigat sakun net sipwe tia figure war kere. Ika urigat sakun truth sipa tia figure war kere. Eraye with truth was yasire. Sipa sire when net e baga sakit siro. We shall know the truth, and the truth will make you free. Who is the truth? Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Mariti God. Iran narewin net. Patayawan net Namnam nefidats. Patayawan net uriti arabas. Pura pa atayaro erwe tefin agang. Usun ewin Yohanes chapter 3. Verse 8. Abasa. Ewin Yohanes chapter 3. Kay buena safari. Revera sabora för typiskt iron defen. Pun defen att typiskt revera på den. Eu serigots. Ye popun purun goda war på atairo and defiragan. Ye popun pues Jesus Christ our puro po atairo medicine with defin agan. No pues Jesus Christ. Iba Jesus Christ yung para sa akin sila. Serivet. Serian with defin. Agagen otuputup, agagen riafukits, agagen asorakits netong non sakut tipis, agagen riafukits otupukits posipot turang mefiti naraweke semuts. Eweke semuts afer feritan setan metietiar virisin. Ese fer feritan arabas. Efer feritan setan metietiar virisin angels revi kick out seriefen merebo pudan. Nuban setara. Lucifer rapo puderi are waga tubutuk ngeri KOT angels. KOT angels rapor fidirare feriare etcenta nar heaven. You nu berra few fagan. Kota kick them out. Esorar pachekun, esorar maravan, esorar jurisdiction, esor metropolitan fer. Ngeri we KOT mi maravan tu fits ewecheka Kapas we touch medicine afito. Ewecheka Kapas we touch medicine hour. God kicked them out of heaven. Iwe ira ukudi een van zo'n robot turrong naar we kesemuts. Satan met je jakke angels wezen. Iwe weet is je daar verrikere. Aachek fokun maken me otubu arabas. Pun arabas roban fidara met turrong naar we ke mi monete veritan met je jakke angels wezen. Nes Jesus Christ, iwe net, iwe aan. Awar pure pa tairo medicine erwe defiragan. Awar pure pa tairo medicine er setan agan. Yohanes chapter 8. Jesus Christ ewenet. Lupos sirei. Iwe pa kasakit siro. Seri medicine erwe defin agagen otubutuk. Mariti God. Iran narewin net sipot siya figure 1. Urigat sakun net sipot siya figure 1. Iran narewin net. Mariti God, praise the Lord. Mariti. All glory to Jesus. I gave you correct orang. I will encourage you to give medicine or share a live video right now.
ngeri our Facebook page, pura kara family, wap kara friends, kasi make it ngeri church kirai, rupapan kurai, ayan ni sikirai, rupapan kura usuru bagot sungkot, nanu na Jesus Christ. Ewe winnet, siya sire, Jesus Christ. Ewe an, ewe net, mewe barai. Si posirei, ewe net, non Jesus, ewe baga sakit sila. That's the first truth. Ewe, ay pore pantugar rekebi, ikatugar rekesisin, ekarabiyor na vi piper, o pore basugi na vi piper, ngeri yoares. Pwede ye a second truth. A second truth si pore tiya figurware. A second truth si pore tiya figurwan, o usara sa pugar yoares. Sige, oruwe Corinth, 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Yea or ruan net si patia figure 1. Anyway, 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Pasa. Iwe at sabon iyawagun. Ngayagurun at saboran na wiye igaran aor ngasaro. Maray digot. Maray digot. Ere yarewe ngurun ko tanawiye. Ewe Holy Spirit igrariye aor ngasoroye. Sugino pipen ngeri Yohanes chapter 16. Yohanes chapter 16. Pasa. Nge nupore power ewe gun mi fervi parada minne annet usungot I ebwe mori kevirong narawennet mi urusets. Na false America era the spirit of truth. The spirit of truth is the Holy Spirit of God. Ewe winnet siya sirei. Na Yohanes chapter 1 era ngagawayan ewe net chapter 1 chapter 8 Yohanes chapter 8 era opposite ewe net e baka sa akin Yohanes chapter 14 ay tingirigis nga Jesus Christ ewe net when po si buwarang itang Jesus nararan net o si po si Jesus Christ e baka sa akin sino irara ewe net iwe o ruan net siya sirei Ngunmifen e o ruan net siya sirei Ngunmifen e apasa ngen nubore pawar ewe Ngunmifen vi para tabin ne annet usun God I ebwe marike virong narawen net mi urusets mariti God esap kapas fan pusiritan ngebwe kapas usun metarorong aurari kevi usuda ke the thoughts repwe feito na fasun merika era the spirit of truth yea ewe Ngunmifen the spirit of truth yea ewe Ngunmifen iwe yea oruan net si what you figure one, si what you figure one. Ewe net siya figure one. Yara ewe net Jesus Christ. Ewe net. No bon kit si posirei, no bon kit si poetiwai, no bon kit si borugun arbedi aferi warawi rapping as feritan. Iwe si posirei iwe pa kasakit sila. Seribet seriara te firagan. E ba tayo irisin era te firagan. Irara ewe net. E ruan net yaran non ewe Ngunmifen. Ewe Ngunmifen, false America era the spirit of truth. Nga papara net sa ferry. Ngan nupore papara Ngunmifen vi para tabin ne annet usun God. I ebwe mori gevirong narawen net mi urusets. Oh, praise the Lord. Esap kapas pusin feritan. Maraiti God. Hallelujah Jesus. Ngunmifen, ewe spirit of truth era sa kapas feritan. Ewe kapas feriterio. Met Ngunmifen paparata, e paparata usun ewe net, yara ewe net, Jesus Christ. E pochek parata usun net, e pot esap kapas pusin feritan, ne pochek kapas usun feritan at sabon Jesus Christ. Meta receive say Jesus Christ at sabon at chora baray, iwe arroga goruk. Megan, posipusiri, net, iwe seposapora, meron nom narin net, iwe net, ebwe netin agasakit sila. Mariti God, praise the Lord, hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus, sipusiri ewe net, agasakit sila. Yere net, Jesus Christ, mete agasakit sila siri, erewe tefin agagen makere kitsveisi.
Johannes chapter 8, chapter 3 verse 8 ya pasaga e po atayro. E ron ko tawar pura pa atayro beirisin arawe tefin aga. Maray tigot. Yera awachiri pagasara asiri. Meiri si arawa setara aga rutubutu. Ngagaban. Wa awachiri pa e po katawra beirisin. Ipo wes besorora rewe aga rutubutu. Atefin. E po ifausura ipotori. Sire me atayro aga rutubutu pa arawe tefin. Si bariku non rabasis. Non kota Jesus Christ. Si bue tiwai berupat sawaras chora barang. Iwe e baga sa keciro seni waken medicine. E bue merikits. Pusin warats tufits. Pusin warats togori. Pusin warats tibetsem. Si setogori at si bo okufu setan. Nge with Jesus Christ. Johannes chapter meribu apasa. Without Jesus, we cannot do anything. Marity God. Hallelujah, Jesus. We net 3 kinds of truths you will learn today. And we net iwe at sabon Jesus Christ. Ruan net iwe false mirror the spirit of truth. Ngunmifen. Ewe erisikits at sibotorong narawen net mi urusets. Ewen net vi urusets ya tori at sibo receive ren ngunmifen ngun at sabon Jesus. Epoy fausun at sibotori receive frigun mifen. Usibotori age net mi urusets. Epoy fausun siporiku non God. Siporiku pues Jesus Christ ewe non God. Siporiku narbet touch medicine Jesus Christ aferi. Veritas waterway rapigus. Iwan lupa siarugu media aferi veritas. Sia eier serias typisch. Sia papatais nariter wa God sam God na God Ngunmifen nariten Jesus Christ. Sia receive firigun mifen. Iwan lupen Ngunmifen aran nom non en megang. Sia tori urusets norats weweti ewen net. Purira an ewen Ngunmifen agang. Ewen Ngunmifen agang epwe emerikitsirong norawen net mi urusets. Bataao sia at sipwe we receive firi a net research. Pusipo we sino sipo okufu sipo tori torong nari nupo sipo torong net research ya tori okufu medicine arawe tefin agang. Marity God. Are we gonna be perfect? No, because nobody is perfect. But nupo kit sipo turutin siya witir udas FM. Pota Ngunmifen a non kids. Ngunmifen a agasakit siro asiriarewe te firagan. Ngunmifen a mefigirigit susirats mwenilo. Iwen nupan Ngunmifen a feriaragan. A puerigirigit wet mipung. Iwe siya susiriwe tarabimwen siya turong non. Ira usun even a upsefen nga etiwa Jesus Christ we gurun God aran non kids. Marity God. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Igaburi Kapas be blessed right now. I encourage you, share this live video on our Facebook page. Pure patawuri par blessing. Puyup karabe fefinom irrinom on our Facebook page. Iwe. Operabe tawararan Ngunmifen. Gurun God. Operabe tawararan. Bunarawe Old Testament. Berigirikits. Ngenupan Ekoe kings ekoe prophet ikan ekoe non God ko chora gang hara Old Testament ragar ferry betur be ferry terat sawon God iwe kara rag Ngunmifen echek tetawar Ngunmifen echek tetawar ngen nare New Testament Ngunmifen era torong iwaran non kids wasen torong iwe non kids. Iwen nuper kids siya tu fitin negosi si kera isrerat rorong iwa siya rugui parosan ni Ngunmifen ay taran non kids ira wararan pura setsyocek iwen kids setsyocek non one kids usul ke warabas na Old Testament ngen na New Testament iwa wasen torong non kids iwa siya tu fitin weiti a net mi urusets marity God. Praise the Lord. Praise the Lord. Don't go, you guys upstairs, okay? Go. Usara tibis. Kaniki rapor papa terren. Asi share kapasan.
Iwe, irarawe ewinnet. Ewe ewinnet, iwa sabon Jesus Christ. Ruanet, iwa siyasire yaranam nan ngurun God. Ewe Holy Spirit. Ewe Spirit of Truth. Ewe bayarigirikits. Ewe net miurusets. Ikiran, ekara room net so far. Siya fugan. Ewe reu sunnet. Sibupanan nagari. Miyo reu sunnet. Sibupanan nagari. Urigat sakunet. 3 kinds of truth. Sibupanan nagari. Ewe ewinnet. That sabon Jesus Christ. Ewe ruanet. Iwe yay. Yay. Nan ngurun God. Iwe say go on it. Praise the Lord. Ay say go on it. And God Kapas. Sige, come. Say hi. Hi. Say happy Sunday. Happy Sunday. Okay, now go upstairs. Iwe winnet. Iwe at sabon Jesus Christ. Ewe ruan net. Iwe Spirit of Truth. Ewe Ngunmifen. Iwe segor on net. Ewe segor on net. I encourage you to get people. Open your Bible. Met thoughts will see you for what you get. Be check nom non and God Kapas. Be check nom non and God Kapas. She should check further. Ewe segor on net. Anam non Yoris chapter 17. Chapter 17 verses 17. Yibeta pasa. Jesus Christ ay yatek na rifanson. Jesus Christ ay yatek ngiri ewe kot sam. Atu ko race ewe kot sam fere den kot son kel. Ngayi part of are yatek na rifanson. Kopwe. Epirir na rewennet. Ang kapas annet. Kopwe epirir non ewennet. Ang kapas yewennet. Om kapas annet. Jesus Christ here and God kapas annet. Thy word is the truth. Na fosin America. Na fosin America thy word is the truth. Thy word is the truth. The word of God is the truth. Marity God. Marity God. Praise the Lord. Praise the Lord. So the first truth, what the first truth? At sabon Jesus Christ. What second truth? The Spirit of Truth, the Holy Spirit. May the third truth, siya rin Jesus Christ apasan nalariyatag ni Rewa kwat sam feritang nurkawe disciples. Thy word is the truth. The word of God is the truth. The word of God is also the truth. Ira po purvi fakun murin out siya at fanson si po spend non a truth. Si po kanari a truth. Pun e po sapora arangang me agasakit sila. Now Yohanes chapter 1 meribu. Yohanes chapter 1 meribu magkasinurigat yibeta para pasa. Abi o wafen nibets pokiten ekwa kapas ua already gave. Jesus Christ already klarabas na rifanson. Abi owa nibets pokiten Abi owa fokun owafen nibets pokiten ekwa kapas uafen already gave. Ekwa kapasan nim Jesus Christ afen ngeri kwa disciples rari bets kren. Rari bets kren kwa kapas Jesus Christ afen ngeri. Even non Yohanes chapter 17 verse 17 apasa no purang Jesus Christ ay atag ngeri God. Your word, thy word Lord is the truth. Marayti God. Marayti God. Pasugin o paipen ngeri Ephesus sabun nibu Ephesus sabun nibu wag si roboro yibeta para pasa aferie pue epiri wichefen feriten God nibeti wichefen ren gorik ye an kapas
I ben net se feri. Feri e piri wiche fen feri dan God. Ari beti wiche fen ren korik. Iei an Kapas. En KOT Kapas. En KOT Kapas. Au suren korik eraviri beti. Eraviri beti wiche fen. Iei en KOT Kapas. Iei eurigati truth. You are what you put your tigger each one. You are us, a one many woo. Jesus Christ, koi arabas. You are chapter 15. Because you got there, Abby Waffen Nibbles, spoken to the Kapas, you often already gave me. Abby Waffen Nibbles, spoken to the Kapas, you often already gave me. Met, she bought, we're waiting ready to Kapas, a Kapasandim. You were no spipen. Eravi tu vicin nibeti kits, nibeti ogujafen, nibeti arabas, irbi and nari. E poi fausun an Kapasin KOT, e panibetuk, e panibeti, e poi fausun an Kapasin KOT, e potogori nibetuk, panibeti. Good question. E poi fausun an KOT Kapas, e potogori nibetuk, panibeti. Answer, iwe, nubuan kits, si borogorong e Kapasanin. Nubuan kids si borogorong e Kapasanim e poto siri even John aporo se eva chara fara e kapusin kids na racha neri. Nubuan kids si boruku. Nubuan kids si bose was en nuku en KOT Kapas. Iwe en KOT Kapas atori tu futsin furry met e furry ferry tere barabas. Ewe ikaka neri. Uren chance Jesus Christ ichak atori tu futsin obusara am tipis. Iwan nuper kaya neriara, iwa karu kunon. En KOT Kapas, furry aragan. Boriwete, met KOT apore, pure furry. E poi betarai, tipis iets wezen. Ik heb een kietje aan neri rapport naar de pijpen. Iwa siya ku, iwa furry aragan. Wash us clean. Maar reiti God. Ewe eurigati truth siya negeri kirei. Iwa en KOT Kapas. John 17:17, Jesus Christ ayatik. Iwairdi, kopwe pirir. Your word, Father, is the truth. Awararan, eurigati truth. Purera, your word is thy truth. Nupen, not Old Testament. God, in Magna Old Testament, God, even God, me watch over. Me nanagari an Kapas pun ebwe barurute. I watch over my words so that I may perform them. Na fosin mirkai quotiri. I watch over my words so that I may perform them. Iwapusin tuburugai porausi ga tuburugai Kapas burugai bwe barurute. God paipira pasagi even God me aruguruk. Even God me faithful. Na puken numbers apasa. Nge iesap kota sa beberabas pure pawakin. Sababan nödarabas pure pawakin. Metia pasa e preferre metia porei e preferri metia rap e preferri e perfokun come to pass. E perfokun come true. Ie usun e God me maraban me wilbats me tufits me bin. E boriwatei pusin an Kapas. Ira popul. Thy word is the truth. Your word, Father, is the truth. Ie eurigati truth. Sia the word of God. The word of God is the truth. The Spirit of God is the truth. And Jesus Christ is the truth. Ike urigat truth. Sia togori at sibwe sire iwe sia ngasoro. Pai periapasa Norioris chapter 8. Era yera sire ewen net. When we know all this truth, non-Bible, we arrive at freedom. We arrive at truth. We a truth. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. With truth, Jesus Christ. Puriya we are when net me bara so reverato log the sam American Jesus Christ.
Pai para pasa nga sino po si Basire truth, iwe truth e baga sa kitiro. Metare baga sa kitiro siri and defin ke agan odubudub medicine. E baga sa kitiro siri medicine kriafer osupagen nare ferifan nga at mine e set one ewe e bronnam fin nochek ewe kingdom of God. Ilere ewe truth, iwe your ruwa truth. Iwe annam nare ewe spirit of truth ewe Ngunmifen. Ewe bergerigits ewe net mi urusets not know that heaven Jesus Christ. Ewe bergerigits ewe net mi urusets irabe daar ewe Ngunmifen ragang. Esap kapas pusi feritan lepo cek kapas feriter ewe truth ye Jesus Christ. Ewe nupasia siri nupasia receive era Ngunmifen ewe Ngunmifen aranam non kids. A bergerigits usuri e netika e truth mi urusets siafa kurwa reti God. Ewe nupasia neri e kapas e truth. Hey, your word is the truth, Jesus Christ. Ya pasa, wanu pa siya narin mi fara non kids. Siya enetin we mete kapas apasa. Continue sapasaporo ne agasaki chiro seri met mi mwen ngiri bet mi po. Maray di God. Praise the Lord. Praise the Lord. My para nari para wakisin non same book Yohanes chapter 1. Yohanes chapter 1. Yohanes chapter 1 verse 17. Ibeta pa sa erakot ang erikits ekwayanuk ren Moses nge ubewets venet a torikits ren Jesus Christ. Ubewets venet a torikits ren Jesus Christ. Jesus Christ a torikits nga ang erikits e ubewets me einet e pagasakit sila. Maritikot. E ubewets yun God. Si se tu fucirat si babe, si se tu fucin wewe di gugur waten, si se tu fucin wewe di gugur narun. Si bocak marai tiba kini sogeri feritam. Rerare bubats ngerikits. Ngei net non Jesus Christ pon. Iei even thoughts ato ori are baga sakit siro. Seri maker weresin, seri typisch weresin, seri riefel naar even rivare weresin. Aats mine was set on the things above, on the heavenly things, in the presence of God. Si befokud afota aats ekiek. Non met God mingerikits awan nagerikits. Non nerian minning e boronnam tori fe nochik. Praise the Lord. Maray tigo. Ikiran ekran urigat net wawasin sipotia figure one. The three truth that I want us sipotia figure one ikiran. Non Jesus Christ, non Ngunmifen, non KOT Kapas. Obayar po tachamong. Muitseferika muitseferika chamong religion, KOT's religion. Char Buddha, worship Buddha, char worship Muhammad, char worship Joseph Smith, char worship KOT's religion, KOT's belief. Remi para use Bible. Did you know that they also use the Bible? Nagopera pata rese arrive at truth. Where was spirit of truth, Ngunmifen, is random norir. Ewe spirit of truth, Ngunmifen, is the idea. Ewe truth mi urusets, ewe net mi urusets, non Jesus Christ. Irapata, even though they use the Bible, char revirigun Muhammad, remi para use the Bible. KOT's religion, remi para use the Bible. Nagopera pata rasetugri tu vicin, wewe di urusan a Bible. Para reguga Jesus Christ para check prophet. Reguga Jesus Christ para check charagan. Ngerasa reguga Jesus Christ ewe known God. Awa pura baga sakit sila. Ika puri robo panugu pa Jesus Christ ewe known God. Iwe gun mi farato ori tronam non Ika nam kids. Iwe nu pura gun mi faranam non kids. Apa eri kids ke iri sidak ke kapas. Pop seri gun God. May sidak ke kapas. Afito seri God. May sidak ke kapas. Yea and God Kapas. That is why the Holy Spirit me was important. I remember param nam epa receive it.
E po saklara po receive e po gu norbe tats medicine Jesus Christ aferi ora we repeges very touch arabastibis. Si po se nugu without Jesus we cannot do anything. When nu pasiare ku pas Jesus Christ our avera very touch avara seven aram nam perifin God right now nu pasi po gu era. Ngunmifen aram non kids. Iwan nu Ngunmifen aram non kids. Apa yang gini kecewa net mi research. Iwan nu pasia neri Kapas winnet. Sia ennetin weweti. Ngeye and God Kapas ngeri kids. Ikere si puan neri udah pasapora ne aga sakit sila. O pasire wennet ngewennet epue aga sakit. Mariti God. Mariti God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Panfidie. Mearit pari kursefem. Hey God, ensep katawur. Ngi kapurer miranam neri obara. Kemi eu sering seride puputem tori sia tori sapora. Hey and God Kapas we feyet suk. And God a truth mi aga sakara. And God a truth we Jesus Christ we toru bigere. Mi erisuk mi akira boire tipo me awakiek. Mi aga sakara seri betat surref oso gere ferufan makere erwese taragan me waken igapure truth mi aga sakara. Fidie wekken. Fidie we mariti God. Fidie we praise the Lord. Yatek parpusirwan neri obara. Yatek ngeri God to God. Ay sabon wow se nugu nga Jesus Christ. Iya warom ka tira to ferti. Ay sabon kini soguruk pakawu batskeri non Jesus Christ. Ay sabon kini soguruk probora truth non Jesus. Ay bore aga sairo. Mariti God. Mariti God. Praise the Lord. Eso reven ausun. Ububatsun sa batsikot non ne. Not know that Jesus Christ. Mariti God. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Kado geri
Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, marituk serikot ni fakusen na marapal na ngasor marausu. Marituk serikot ni fakusen na marapal na ngasor marausu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Si buen natin kiriso rikot kan kapas. An kapas mi baraban, an kapas sabto yara ko rin sefen non pen. An kapas prefer yara gang. An kapas minnet e pa kasakit sila. Seri riafe verisin, seri tipis verisin, seri waker verisin. An kapas buakit sila non. Saraban and God, we will bat kids. Si buen yatek fegan. Ni kaya pura berbi touch kaya God kapas ikanay. Mood ngeri Jesus yung pagkasako. Jesus Christ is kami. Ewa yan, ewa net. Ewa karan. Ngeri makot sa. Siya yan. Maritok sa bikot non nem. Kirisogurok reram kapas. Kirisogurok reram saram. Kirisogurok reram net na no whatever Jesus. Atu fitsin agasara. Amazing. Na no whatever Jesus. Oh, glory to Jesus. Thank you, Father. Thank you because you are merciful and gracious. Uwewets minnet adorikim. Not know what happens, Jesus Christ. Oh, praise the Lord. Thank you, Father. All uwewets as we fakun tufitsin. Abu. I wa fakun bebun rabin non. All uwewets are empowerment ngerikim. Fakun tufitsin erisikim not a kefasyo. Oh Lord, we praise you. Kirisoguru kiram net truth. Miya kasake bidon. May you see them, John Nugu, Jesus Christ. Oh, yes, Father. I pray, Lord. Hallelujah, Jesus. Arap sapasaporo, awi net, arap agasake viro, nor a kefan so, ang atsamong sakun, ang agin, otuputuk. Oh, Lord, I pray. Keep us in your truth. Keep us in your truth. Root us in your truth, Lord. In Jesus' name. Marituk. I pray. Deliverance over medicine irwikaton a live video. Mebet sakurewe agagaro tuputupu asietar war winam war right now, Lord. I pray deliverance over them. Ngasoro naritan Jesus Christ. I break away every work of the devil in Jesus' name. Ever we don't know me sitting ngevi nam non otuputupu agagaro tuputupu asietar. I break it away in Jesus. Bukiden iya sitting a kapasam nim none know what happens Jesus Christ. Kapasa. Jesus Christ I really coach on care. Ngarari words bukiden kapas I ready. Eki kapas I want see it for what again. I want to go I want patori words series of tipis medicine. I want to go I want patori set free. I want to go I want patori free city. Eki agagaro to put medicine. We believe these verses. We believe your word, Father. We receive them in Jesus' name. Oh, Barabaram Kapas, Father, it will set us free. It will make us free. Right now, Father, we pray. Not a Bepuruk, not a Nuku, not a Betenka, Furry, what's in Feridem. Not know what happens, Jesus Christ. Mare to God, Mare to God. May the light of Christ destroy all the work of the darkness and Satan. The light of Christ destroy medicine as Satan one native one more family, more of friends medicine. In Jesus' mighty name. Oh yes, Mare to God, Mare to God. We are sitting in the heavenly realm with Jesus Christ. And anything that is beneath his feet has no power, has no jurisdiction, has no authority over God's children. Mare to God, Mare to God. Hallelujah, Jesus. Thank you for the power and the authority you have given to us in your Son, Jesus Christ. May the power of Christ set you free today. Mare to God, Mare to God. Ubebetsun at God, at Sabon Jesus. Mesara bare Ngunmifen. E pwede kabi medicine, seri kere, tori fen